Yebo ingeniso wethu impela sibona lapha nakuphayile umthakathi njengoba ke khuluma wazi wahlengezela ke izinyembezi osukwini la izolo ngenkathi ke bese Thikweni ke belibangise khona phana ngepoint kanti ke ingeniso wethu impela uphala umthakathi besetshela phana ke ibutho lakhe futhi impela ke ali push ke le phambili ke noma lihluleke kodwa ke lihluleke lizame ngoba ke abazali ke basizalela ukuthi impela ke egcineni ke sibe yilutho ke emphakathini futhi ke sibe yilutho ke nasemindenini kanti ke ingeniso wethu impela besebhekisa ngakuyena ethi yabona ke mina ke ngahamba ke ngala phana ke eHebrew lapha bakuthiwa ngeke ngize ngilibhade khona kodwa ke ngoba ke ngakunethemba futhi uNkulunkulu ke ngimethemba ngala khona futhi ke akhulutho ke okwenzeka waphinde wathi ke impela ke namanje ke ngiyile phana ke point nakhona ke babefungile ukuthi ke ngeke ngize ngilibhade point kodwa ke namhlanje ke ngiyile ke futhi ke kwabonakala umsebenzi omhleke kakhulu bafike phana basikhuluma kakhulu la kuyena ke Mboso City MTV asinethulele yona ke le nkulumo phela umthakathi nani ke nizwele osho ithuba njalo mangimcela ukuthi asixoxeni ngiyacela ukuthi ninginike ithuba ngikhulume nani ngoba phakathi kwenu khona abaholi phakathi kwenu khona abantu uNkulunkulu atshala okuthile ngapho kini leso khona abantu phakathi kwenu abazali abathi mabezala abathi mabezala baba nethemba lokuthi niyoba istate yabonga uhulumeni uyazuza ke ngabo ke labantu iningi lenu lanihlakaniphile iningi lenu lanihlakaniphile ngicela nibuye emakhaya ngoba yonke le nto iyanidinga siyacela abazali benu bayafa abulawa ukuthi wena umlahlisa ithemba abazali benu bayafa babulawa ukuthi nibalahlisa ithemba uyisana ithemba kubazali benu ingane kimi ingane ezalwa yimina impilo kimi ngaso sonke isikhathi mangibuka ingane engizalayo ngifisa ukuphila nginakekele ingane yami so nawe nje obula umzali wakho uma ekubuka ufuna ukuthi ngathi uNkulunkulu angangibeka nginakekele nansi ingane ngiyanicela kulabo abangakwazi ukubuyela ekhaya cela nibuyele ekhaya ngiyanicela nibuyele ekhaya kubo wonke umuntu ongakwazi ukubuyela ekhaya cela nibuyele ekhaya cela nizame ngiyazi ukuthi kunzima cela nizame cela silwe uzwa ukuthi kufuneka ubuthe egazini uphuza amanzi ashisayo uwaphuza agcwala isisu uzame ulwe noSathane umphikisi ukhulume wedwa uthi mina lesi sifo ngizosihlula lesi sifo lesi ukhulume wedwa usuke ungakhulumi wedwa usuke utshela uNkulunkulu osezulwini niyabona mina zonke indawo engihambile ngiqale ngasho ngathi eHillbrook Zoya bathi abantu ngeke ngize ngiye ngaya ngamemezela ukuthi ngizoya ePoint bathi abantu ngeke ngize ngiye ngaya ngoba ba understand ukuthi uma ngikhuluma usuke ngitshela isecurity yami yokugcina ukuthi uNkulunkulu njengamanje cela ukulekelela umhlaba wakho sizoyinqoba lempi bafowethu niyangizwa niyezwa bafowethu sizoyinqoba lempi sizoyinqoba isizathu sokuthi sithi abahamba abantu bokufika ingoba kubuhlungu kubona kude edolobheni kungcono ukuthi lingcolile nje idolobha kungcono ukuthi lingcolile nje kodwa manje idolobha libukeka ngathi lingcolile lingcoliswe ngabantu manje nina senibukwa njengododi mina nginibuki njengododi nginibuka njengethemba labazali benu cela nizame ukubuyela emakhaya bafowethu ngiyanicela zamani ngicela ukunikezwa lo nyaka wonke sizama sonke every time ngiseThekwini ucosha ithuba size sizotshela uNkulunkulu ukuthi akangene koyedwa ngayedwa uphume kulesi sihoko uzame ohlulekile uyobuhlulekile kodwa siyofike sisho kuNkulunkulu ukuthi sayazama cela nizame bafowethu niyezwa ngiyacela nizame